mbere na mbere impinduka nakoze mu gusimbuza abakinnyi ntabwo zagize ingaruka nziza cyangwa se umusaruro mwiza, kandi abyemera ko zari inshingano zanjye. Nemera kunengwa, kunshinja amakosa ntabwo bimbangamira. Nafashe icyemezo nyuma yo kuganira n'abo dukorana mu ikipe nk'abatoza. Nanone nasobanuye neza ibyo nashakaga guhindura. Twari dukwiye gushyira igitutu kuri ba muke baduhanganye tukaba hejuru mu kibuga, ariko ntitwabashije kubikora. Ndashaka kugeza ubu butumwa no ku bakinnyi. Bafite umuvuduko mwinshi, bafite imbaraga kandi bazi no gutsinda ibitego. Niyo mpamvu tuza kubyitaho cyane kandi tuzabakurikira neza. Ariko nanone tugomba kwita ku ikipe ya Suwede yose muri rusange, kuko yitwaye neza mu mukino ubanza. Aho Ronald Koeman yatangiraga avuga ibyerekeye no kuba yaratakaje umukino ubanza n'icyateye byose kugira ngo umukino ubanza ubashe kumunanira. Uyu munsi byitezwe ko araza gukosora amakosa yakoze kuri match ibanza bakina n'Ubuyapani banganya ibitego 2-2. Ni umukino uraza guhuza ikipe ya Netherlands ndetse na Sweden muri group F. Ikipe y'igihugu y'Ubuholandi yatengushye abantu ku mukino ufungura ubwo banganyaga n'ikipe y'igihugu ya Japan ibitego 2-2. Igitego cy'umutwe cya Daichi Kamada cyaje ku minota 89 cyaje gishyira akadomo ku nzozi zo gutwara amanota 3 ku ikipe y'igihugu y'Ubuholandi. Uyu munsi hose hari icyo twakwitega kwiraza kwikosora. Baraza ko batana mu mitwe na Swede yagize umukino wa mbere ufungura mwiza itsinda ikipe y'igihugu ya Tunisia ibitego 5-1. Uyu munsi biraza kuba ari ishiraniro, dore ko buri kipe yose ikeneye amanota uko ari 3 imbumbe mu buryo bwo kwirinda ko bazajya muri best losers, cyane ko resulta yose yaza kuva ahangaha iraza gutera imbaraga Ubuyapani bufitanye umukino n'ikipe ya Tunisia igaragara nka underdog muri iri tsinda. Mu gihe ikipe y'igihugu y'Ubuholandi itabasha kubona amanota 3 y'uyu munsi, bisobanuye ko iraza gusigara ifite amanota 2 mu gihe yanganyije, ariko nitsindwa irasigara ku nota 1. Bisobanuye ko Tunisia biramutse binganyije n'amahirwe yo gukina nka best losers yaba yoyotse. Bamwe mu bakanyujijeho hari byinshi bagiye baganira cyane bavuga ku bijyanye n'uburyo biteguye umukino. Clarence Seedorf, umwe mu bakinnyi bamenyekanye mu ikipe y'igihugu y'Ubuholandi ndetse n'ikipe ya AC Milan, ati Ubuholandi nibwo bufite amahirwe menshi yo gutsinda bitewe n'ubwiza n'ubushobozi bw'abakinnyi bafite. Twebwe turi butsinde, ariko muri ruhago ibintu byose birashoboka nk'uko twabibonye mu minsi ya vuba. Uyu Clarence Seedorf nubwo amarangamutima mutwara akamuganza akamwerekeza ko aribo bafite abakinnyi beza, ariko ikipe y'igihugu ya Sweden nayo ihagaze bwuma, dore ko ifite abataka bakomeye Victor Gyökeres w'ikipe ya Arsenal, bakagira Isaac w'ikipe ya Liverpool, Victor Lindelof wanyuze muri Manchester United. Ni ikipe nayo ubwayo itoroshye. Mu kiganiro n'itangazamakuru, umutoza Graham Potter umwongereza nawe hari ibyo yatangaje kuri iyi kipe. Ni byiza kubagira mu ikipe imwe. Bombi n'abakinnyi b'indashyikirwa ku giti cyabo, nubwo bafite imico n'ubushobozi bitandukanye ho gato, tuzagerageza kubakuramo umusaruro mwiza ushoboka. Nshira imbaraga cyane mu gutuma ikipe ikora nk'itsinda. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi kiruta ibindi. Nitubasha gutuma ikipe ikorana neza, tuzabona umusaruro mwiza ushoboka muri bo. Ku isaha 4 zuzuye naho hari undi mukino ukomeye uraza guhuza ikipe y'igihugu y'Ubudage iraza kubitana mu mitwe n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire, Les Elephants. Ni umukino uza kuba utoroshye, dore ko ikipe yose iraza gutsinda aho ngaho irahita ibona itike yerekeza muri kimwe cya 32. Ikipe y'igihugu y'Ubudage yatsinze ikipe ya Curacao y'inyagiye, ni nako ikipe ya Cote d'Ivoire nayo yatsindaga Ecuador ku mukino ufungura. Bisobanuye ko uko amakipe uko ari abiri yose afite amanota 3, andi manota 3 yakwiyongeraho yaba ari itike iberekeza muri kimwe cya 32 bidasubirwaho. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Julian Nagelsmann
bafite ubwugarizi bukomeye cyane kandi mu myanya itatu y'imbere. Bafite abakinnyi benshi bafite umuvuduko mwinshi. Bafite defense ikomeye cyane. No mu myanya yose y'ubusatirizi bafite abakinnyi bihuta cyane. Twafashe ingamba zimwe na zimwe kandi twiteguye neza ko tuzagira uko tugabanya imbaraga zabo uko bishoboka kose. Ndabizi ko ntituzigera tubigeraho kuko ni ikipe ikomeye cyane, ariko tuzakina umukino wacu uko twawiteguye. Mugenzi we Emile Faye usanzwe ari umutoza w'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire kuva mu gikombe cya Afurika cyabereye iwabo kugeza amagingo mu gikombe cy'isi kiri kubera muri Amerika, nawe ngo icyizere n'icyinshi cyo gutsinda ikipe y'igihugu y'Ubudage atitaye ku bahabwa amahirwe, ngo dore ko igihe cyose baje badahabwa amahirwe kandi basoje batsinze, ngo kuri we icya mbere yifuza n'intsinzi kurenza ibindi byose, ubundi agasubira muri kampu n'amanota 3 imbumbe. Ntabwo tuje kureba Abadage bakina, tuje kubatsinda kandi twaje gushaka itike ikomeza mu kindi cyiciro gikurikiraho. Ariko ikiruta byose turashaka ko nyuma y'uyu mukino dusubira mu mwiherero i Philadelphia dufite amanota 6 kandi tunizeye neza ko tuzarangiza turi aba mbere mu itsinda. Twagiye dukura hamwe mu itsinda kandi ntabwo ari umunsi ubanziriza umukino ngo duhure ngo duhindure ibyo twamenyereye. Turashaka kugenzura umukino, turashaka gukina twifashishije imbaraga zacu kandi turashaka kugabanya intege nke zacu uko bishoboka kose. Nubwo tudafatwa nk'abahabwa amahirwe mbere y'uko umukino utangira wa Ecuador, twinjiye mu mukino twiyemeje ko tugomba kuwutsinda kandi twiteguye gukora ibishoboka byose. Uyu munsi ho turakina n'ikipe ikomeye, ntidushaka gutekereza ku byo kuba ari twe dufite amahirwe make yo gutsinda uyu mukino cyangwa menshi. Icy'ingenzi ni ugutsinda umukino. Abatoza barahiga, amakipe nayo akitoza, abafana bagategereza ibiza kuva mu mukino. Niko natwe dutegereje ibiza kuva muri iyi mikino ko ari 2 y'uyu munsi. Naho njye nitwa Costa Jalas. Kora subscribe, like, comment na share, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi.